الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. In pagpatumtumad jakat utaniyo kay makaminsan da magjatuin pag hinangon na to ini lang ta makaruwahin uno niya puasa Iran haji amunahin sambahayang Aidain lang sin bahasa Arab na yung pangikat niya pag yanon niya lang sin kita bukon ipaglapalin niya bukon siya ipaglapal kaya sumakawa amuyin mukar na sin pangatayan sin kita mambahayang duang karakaat sambahayang Idul Adha. Duang karakaat Idul Adha bukon Idul Fitr amunain hari raya lang ta haji amadtuin ini unutain mukarna ta sambayang kita niyo daya kaya meron na takarantati ko yan yung mga jamaata insyaAllah pabuntulan yung sapan niyo ipo yun yung naandihaw-nahan. Pero yung bata-bataon, dito ko panagit tungod sinhag, ikaw. Dito ka tungod sinhag, Dito ka tungod sinhag. Nawiya, tunaw kina. Naramik yan in tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar in panagnaan rakaat 7 in rakaat ikarwa 5 Terus kita tumakbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar Allahu Akbar
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما أحرموا من الميقات وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات. الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين وكلما طافوا بالبيت الحرام وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين الله مكبرين. الله أكبر كلما وقفوا بعرفة خاضعين مهللين وداعين. الله أكبر كلما وقفوا بالمشعر الحرام ذاكرين. الله أكبر كلما رموا الجمرات مهلقين رؤوسهم ومقصرين. الله أكبر كلما سالت منهم العبرات خاشعين لربهم راجين وخائفين. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع لعباده عيدا يذكرونه فيه ويشكرونه على فضله وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يستوي عنده ما في السر العبد وإعلانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله لتبليغ الحق وتبيانه. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا
والذين آووا ونصروا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة في الله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam kaapuan sing kita niyo hikarwa puas dain hapu na tu Adam ama sing kanabihan iwan karasulan amuy in sisinguran sing kita hakatan kakahinang amuin hinang way paklus niya ingkatan tay maunsin Allahu Ta'ala sabab insiyang yanan imamul muwahhidin imam singkatan amuin nanunggali simpag ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena impag ibadat pa Allah Ta'ala way mapatut pag ibadatan doaing buat melengkan siya isa-isa niya. Isa-isa niya ra in nagpapanjari singkatan piya panjari niya. Isa-isa niya ra nagpadyukup sin nikmat kakukuhunan nila halaw man sing gumiini sampay adlaw akhirat. Isa-isa ra sin Allah Ta'ala nagdihil kato kabuhi. Siyara isa-isa niya in magpatay. Ingkatan niya rin halaw man nato ini. Isa-isa niya in nagpaon, way hikaruan niya. Sabab yan siyara in takakapatut sumbahon pagtag-ipunan. In makapuklas dahin hayan, pag-ibadat, aon hapitan sin akal iwan pikilan niya, labi luwa na inbigi jantong niya, magbing kaniya in kaliruan hadlaw gana-gana. Siya in pangikutan singkatan kakahinang hikajukup sin ka-Islam, sin tiap-tiap Muslim. Siya in sisinguran karena siya in panadnaan tiukas sin Allah Ta'ala sin sabugat-bugat panukas. Sampai in tutukasan yaun, piyagaan kato taniyo sin Allah Ta'ala sa sumagawa. Mataod pa rin kato taniyo. In piyagaan na kato, di pakita niyo himinang. Sinin katantandang ha Allah Ta'ala. Hangkan na misan in magsumbay kita sin hayop, hiyalal sin Allah Ta'ala kato. Supaya mahinang ibadat sa lago-lago harap kaniya. Imian kita. Hadha minka wa ilayk. Inyan Allah rain kaymo. Sebab siya nagpapanjari sin hayop.
Yaon kiyaon kay mo hipapasumbay asupaya mahinang mo ibadat harap kaniya. Bukon biya sin hal Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Biya aksya sin Allah Ta'ala hipapasumbay in anak niya. Asupaya mabista kaniya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way siya nagduwa-ruwa. Bot malaingkan biyaitaan in anak. Ya bani, inni ara fil manam anni adhahuk, fandur mada tara. Ya anakku, naraak ako sintuhan ko, labay ring hataga inop, hipapasumbay kau kaku. Unuin agisin anak. Sabab sin pagmaas, kahurmatan, hamaas niya, labi luba pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, imiyanin anak, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya amaku, agarain kabayaan sintuhanmu, kaymo piyangdaakan kaymo. Kabaakan mo ako rin ha mga sila magsasabar. Tiyay sin anak, misan unuin hinangon kaniya hatat kala inyaon pardaakan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Asawa niya, ina sin Ismail alayhi salatu wassalam. Hawaktu dia sin Nabi Allah Ibrahim in anak niya iban asawa niya. Dia pahambuk lugal piangdakan sin Allah Ta'ala kaniya ipapa doon hambuk lugal yaon. Lugal wayroon kahoy tumubo. Wayroon tubig. Wayroon mano siya naghula. Pagbutang niya ha, anak niya iban asawa ni, hambuk lugal. Inagisin asawa. Kad Nabi Allah Ibrahim. Inagi niya, in pagbiin mo kamu ini, hambuk lugal ini. Pangdaakan sin Tuhan mo kay mo. Imian hajan Nabi Allah Ibrahim, naam, huulaw. In sambag sin asawa, idhan la yudayya'una. Bang bihad, turi kami masiya-siya. Sabab sin hukot sin panauhid nila, magtawtali anak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan siya in pangikutan singkatan, ngiyanan, al-muwahhid. Amoy in manunggali sadya patuhan Rabbul Alamin, hapag ibadat, hapag taat, hakatan sing kakahinang, di himinang bang bukon dapyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in nangunahi kato taniw katan, hakahinapusan sin ummat, impamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kad natiyawag sila karwa al-Mustafain al-Akhyar. Napi daing hanapi sin Allah Ta'ala indua, diaak sin Allah Ta'ala karna nagbatok in pamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim, iban sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ini, in mga kakahinang limpa nila, iurol sim mga maghaji, amoy in di siya mabista naghaji, atawa nakatunay sing kahinapusan, rukun sin ka-Islam, atawa wala nasampurna in ka-Islam niya, bang niyari mahinang in pag-ianon paghaji.
Sampai in paghaji ngihanan doon, subay siya makapag-ukop ha Arafah. Al-Hajju Arafah. In paghaji, subay siya makapag-ukop ha Arafah. Laong si mga ulama, kalo in mga sila wala nakapag-ukop ha Arafah waktu sim paghaji, aun para sa baban niya, murah-murahan, bang sila nagtaubat pa Allah Ta'ala, marayaw in pagtaubat nila, nakaamuha aturan, kalu-kaluramayan, makasud sila, hatumpukan si mga sila, tiyema sin Allah Ta'ala in paghaji nila. Hasabab yan, subay kita maayad sin amal kahinapusan ini, karena doon hay ini maraing katan ibadat at tawakatan kakahinang sinrukon Islam 5. Hawak to kita nganaw maghaji. Yaunin pagpuasa, yaunin pagsarakta, yaunin ini sambahayang. Yaun katan maramo hawak to yaun. Asawab yan turunhan masampurna. Amo na yung pag-ianon, amoy in pagmalilla matan sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala bangta nadukup na in rukun Islam 5. Doon na ini dahil ha mga hikmat may sin Allah ta'ala piyarain anak asawa sin Nabi Allah Ibrahim palugal yaon. Sabab hinduan siya bang hawnu in Ka'bah al-Musharrafa na kabutang. Mahita sabab nalawa daing ha panghati si manusia puas sin pag dunuk hatimpusin nung alayhi salatu wassalam. Wayroon limpa kabaakan. Hasawab yan turiya madtuin anak asawa niya. Papaghulaon doon. Halugal yaon. Biyaitaan sin Allah Ta'ala. Piyapahinduan ha Jibril alayhi salatu wassalam in Nabi Allah Ibrahim banghaon in lugal. Doon hayaon sa kira-kira masubol na in anak niya, Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam, diaak na isabsin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Allah Ibrahim, hipa bangon na in Ka'batullahil Musharrafa. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Hawak to biyangon na sin Nabi Allah Ibrahim, iban sin anak ni Ismail, in Ka'batullah, sarta sin sukuran niya madto-madto, biya diin inablang niya, pakid-pakid, iban sin pataas, duarwan ilara, nagpatindog. Biya din kagi magpatindog pataas sinway misan kahoy makawa pagtinggilan. Sa sumakawa, mu'jizat din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon sampay pawakto ini imbato, sampay limpa sinsiki sin Nabi Allah Ibrahim, yaon mimikit. Amin yung pagtawakon, makam Ibrahim, ubos kaw magtawap, madtukaw patay kuran niya, umalok pa Ka'batullah, sumambahayang doong karakaat. In bato yaon, aun-aun ang katon pataas hisakat, magduhal in Nabi Allah Ismail. Dukong pa siya, Nabi hawak tuad to. Simbato, hibutang pataas, umangkat imbato yaon, pataas. Hasupaya mabut, madtupahibubutang si Nabi Allah Ibrahim. Pag uwo si butang, marinay sa bimbato pababa. Sampay natalos nila.
karwa. In pagbangon kaniya. Ang pasyariya aksin Allah Ta'ala, hipapatawag ingkatan manusia. Wa'adzin pinnas, ya'tu karijalan, wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ya Ibrahim, tawagan na manusia, kataan, sampai sinway palimalahil, maripalokal ini. In sambag niya patuhan ni Rabbul Alamin. Biya diin kaagi ko tumawag kanila. Sindi misan mabutin suara kumadto kanila. Daong sin Allah Ta'ala kaniya kan. Tawag na hadya ko. Kami na'y magpaabot. Hangkan na'y magtatawag. Harap pa masjid magsambahayang. Sila in makaunakilahon sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahabaonin liog nila supaya makaliw sila rin hamano siya kataan. Bang nagtitindog na roon ni maalok patuhan Rabbul Alamin. Makaunakilahon sin Allah Ta'ala in mga sila. Puas daing hama kanabihan, karasulan. Amo yan in limpa kiyabin. Amo na in uurulon singkatang. Magahaji. In ina sin Ismail alayhisalatu wassalam. Hawak to siya. Iuhaw na karna. Way nagatas sin ina niya. In tubig diara nila, naubos na nila inom. Amo na in ka. Ig sin ina daing haanak si makat pataas simbod safa. Ubos yan to ang palimudlod harap pababa. Pag abot niya pa amoy in lalawayan sindunok yaon pagkabya marayawin. Pag-iik mo roon, dimakan siya harap madtupa. Marwa. Pagkadto niya, nagkapito nagtumbang bing. Paghikapito, nakarungog na siya suara. Muna yung suara sin anak niya. Amin nag-uus-us na siya miyadto. Doon, gimwa na yung tubig. Amo na in jam-jam. Pag iyanon bihaon. Daing harwa asin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Amuin muna rin hakatan, hawala pa nabangon ingka batullahil musyarrafa. Pangayo niya patuhan Rabbul Alamin, Rabbi, ij'al hadal balada aminan, warzuq ahlahu minas tamarat. Ya Tuhanku, papanjarihain lugal ini, lugal paguhulaan, baladan aminan serta masannang, iban marayaw, serta dihili rijiki in lugal ini daing mga bungang kahoy. Warzuk ahlahu minas tamarat. Sampai paadlaw ini imbungang kahoy, di maghugna doon halugal yaon. Para halway roon timutubo doon, misan ang buok, dahil nga mga bungang kahoy magdatong maun. Palugal yaon. Kaya na sin panay maisin Allahu Ta'ala sindua asin Nabiullah Ibrahim. Tanda niya, bungang kahoy di siya mahinog bang bukon dating pumapaso, hating pumahagot, di matimba halawon si Makkah. Damikyan, balis katon mo.
di siya mahinog, bang bukon dahatim po mahagot. Hatim po, mapaso, kabaakan mo halom si Makkah. Tanda niya mga patahunan, laung ta, nisan niya noong 1980 na, labi, at 70 pa, aundo yan dito Makkah, kabaakan mo. 1978 ito. Hati niya jukup, ingkatan bungang kahoy, halawang singgumi ini. Yaon. Kansiyo yaon. Muna-muna, parsukuan sin naguhula doon. Hasabab yan, tiuntot sin Allahu Ta'ala kanila in magmarayaw, sarta hiyaram in lugal yaon. Sin kaharam nakalando in pangharam kani. Bukon sa jahalom si masjid, sumakawa sambil pakataan lugal, amin aun doon kaya tukila sin sara, mapatot pagtunayan sin ibadat, mabista pag ibadat, pag yanon masyairil haram, atawa masyaril haram. Im masyari ni hambuok lugal, di kau manjari maghinang sin ibadat mo, bambukon daroon na lokal yaw. Di tayo maun sin Allah Ta'ala. Biya sin Arapah, subay ingkatan, magukop dito Arapah. Bangway nakaukop dito, di tayo maunin haji ni. Magsai. Di ka manjari magsai riha, Baitullahil Haram. Subay ridto ha, Safa Iban Marwah. Bihan. Hindi pagtawapan, aun kaniya suku. Subay mo maakadin niya tukatan, maurol. Asabab yan, subay mahali in magkadto palugal yato. Sibo dain nagula na roon, asal tao na roon, iban sim makakadto sadya, in pag-ayad nila sin hinang. Bang ahon dapat amuhadya urulun in hinang piyandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, sarab in hinang mo marayaw, di matimba in pahala hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na in sambahayang doon, Habaitullahil Haram, hambuok waktu sumambahayang kau, biya kau sin nakasambahayang hanggatos nga ibu sambahayang. Inambuk sambahayang mo. Hanggatos nga ibu sambahayang, inambuk sambahayang mo. Nabiya di naman kau timutog doon. Wala mo liupasin waktu mo manglun suli pakain. Maglawag sin bibihon mo karna pasalubong long sin magbibisara ha mga naghatod kay mo pa airport. Di man jarita lupasunin waktu tabang dito na halukal ito. Amo yan, insubay halgaan sing kita, karna bang tahialgaan, impiyang daakan sin Allah Ta'ala, tanto-tanto sa jahalgaan kita sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Makabidda kita rin hakamatauran. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yadtuin, dahing ha mga mapatot na to, batukon hakabuhi na to. Hambok yan to rin sa lago-lago ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi karuan niya, amo na in, udhiya pag yanon. In udhiya, amo na yung pagtawakon sing kitari, kurban. May tiyag kurban, sabab, hangkan mo hinangon litakarrubi ilallah. Pagpatisuok mo pa Allahu Ta'ala. Imaksud sin pagsumbay, pagpatisuok mo pa Tuhan. Pagpakuyag mo pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya ko karilan kakuyangan hadlaw akhirat. Amo yan.
In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya naraak sin Allah Ta'ala, doon nakananam siya sin, tutukasan sa lagu-lagu, agad niya ri mara, amunain, kawapat ha amaon niya. In amaon niya, wala nakaig dahing ha, pagsirik. Sa sumagawa, wala siya piyasaran. Hangkan siya ri tangkukon sin kurais pasalyaon in amaon niya, iaatod sin sila. Hawak to nawapat in amaon niya, doon haon, sampay kiyad to niya amaon ko. Pagsahada hadya kaw, ako nain, mamaita pa Allah Ta'ala. Ni maugin ayat harap ka Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, di ka makahidayat, sing kabayaan mo hidayatan. Sababin hidayat dahil Allah Ta'ala. Lihat. Sabab ito, in amaon niya, ado kaylo na, wayroon na, mahinang niya. In siya lamod dare, nga tumpukan si mga sila taon narka. Bisang pabihad to in, kahiyari niya tumabang haanakon niya. Hikaruan niya, asawa niya, Khadijah, amunain mga babae, pangunahan si mga kababaihan na laon sin surga. Mahita, sabab binalta niya katantan, piyapakay niya, ha Rasulullah, hipag, palanyot sin agama Islam. Piyagsarak kaniya katanhangan sin Allah Ta'ala inalta niya. Hakan na sambil bang siya magtumtum kan Khadijah, magpangabugho yung mga asawa niya. Kalasahan niya asawa niya bujang, amunain Aisha, nakaiyan ha Rasulullah, may taklong niya. Khadijah na sadyang nasabot. Biha. Bagay sadya sin Khadijah nakatibaw madto pa Madina, pagkita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiya siya alingkukos ayaw po ta amin bagay sin asawa niya. Uno na isablong namang bihat miyamatay na pag-ubos masipain. Way lang sin Rasulullah makasigo kan Khadijah. Labi-labi na alta. Kaya naman nato yan. Bang biya din in tao, bang makawak alta. Yan pa na magkaikutan. Biya. Para halin yun, alta sin Allah Ta'ala. Biya sin siya butakain na. In kambing, dahin kay mo, ya Allah, hibalik na mo kay mo. Supaya mahinang na mo ibadat. Yan. Naamo yan. Nasusain Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampay roon haon na hinang sababsin, iudyo-udyo na siya si mga sambil amaon niya. Ya Abu Lahab. Tayo mangud sin ama niya. Alaw niya, way na. Biyonsak na sa ni Muhammad sin Tuhan niya. Kita kao, naubos na imagtatabang kanya, yagto nakatan niyo clutch. Sampay nagagad doon haon in wahi, imaggal. Nabinsa na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyadto siya pataip. Dia aksin taw taip yung mga dupang-dupang, kabus bihan, mga kabata-bataan, piya patilo siya simbato. Sampay rimatong in Jibril alayhi salatu wassalam, piya kari ako sintuhan mo. Pangayo kau harap kanya, bang uning kabayaan mo, si mga hinang, si mga kamano siya ini.
wayroon. Gaman na ngayon pa Allah Ta'ala. Ya Allah hidayati sila. Sebab naghinang sila ini sinhinang wala nila kaingatan. Tak mindayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di siya magbalik simmangi. Masira marayaw. Tanda niya hawakto na ukab Makkah al-Mukarramah. Uwos niya piyo sa tingkatan barhala. Nahinang na Muslim katan, way nakawaakan. Hamidil East. Kafir. Muslim na katan. Doon na nagsusod ng kampung niya, masuok ka niya. Maita na to kaya pasaharan ni Muhammad. Insarang-sarang kita ininaunahan timabang kaniya. Mahita. Nasa sila kailo, umatod kang Bilal, inasalan hi Bilal ipon. Ang kanhi Abu Sufyan, hawak to sin, kasod nila pa. Byzantine Empire. Iatak nila madto, sampay nabutah hi Abu Sufyan, ang sipak mata niya, kiyog dan simpana. Naraog nila, sampay hi Bilal simud, palon sin simbahan, nagbang dito, piyag sambahayangan nila, in simbahan. In simbahan malano. Imbukon malano, amin barhala, biwutang kakidkiran, amuan ni malumi. Biya na sing Kaabatullah, in Kaabatullah way napinday dayaw niya, inlano niya, sa amin biutangan madto simbarhala. Amo adto in kialummi kaniya. Tuong gatos tagka numan barhala, halawm sin, ini Kaabatullah iwan hawa niya. Sampay out paroon biubutang bihan ha, sapa iwan sin Marwa. Dua barhala, pagtawapan si mga jahil hatim po nakaunayad to. Naamuyad tuin, daing ha mga langta, limpa sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, masiyaon sampay malunin gumi. Di masampordain ka Islam, bang di nato maurul yadto. Na impamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagka siya nasusah, dihilan siya sin Allah Ta'ala kakuyakan. Qala Allah Ta'ala, inna a'atainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, dihil na mo na kay muin kautsar. Uning kautsar. Al-khairul kathir, pag-ianon. Sa taod-taod karayawan. Sa taod-taod karayawan, iban sa kalabyahan, way hugna niya. Ridji kay ding Allah subhanahu wa ta'ala. Di magkatimba-timba. In kautsar, sapa, ini lanaw. Lanaw, yaon halawm sin haud, pag ianon. In haud, amunain, lugal, pag inuman sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isusin makainom doon haon. Hangkaton sa mainom niya, di na siya uhawon sa lama-lama. In kautsar, sipat doon. Biyita sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maputi pa siya ring gatas. Malanab pa siya ring sin tunob. In kautsar. Nahasabab yan, pasal sin kasusahan niya, biyalik sin Allah Ta'ala kaniya, sampay wiyeta doon, hakahinapusan sin ayat, inna syani'aka huwal abtar. Ingkatan, marugal kay mo, amuanin nabugto in nikmat sintuhan harap kanila. Amuanin nabugto in tatabangan sin Allah Ta'ala kanila. Bukon ikaw, ya Muhammad. Nahasabab yan.
dia aksin Allah Ta'ala in Rasulullah papagsukurun. Ipapatukbalin pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunin kabtangan, fasalli li rabbika wanhar. Ya Muhammad, sambahayang kau pa Allah Ta'ala, iban, pag pasumbay kau hayop. Hiyalal sin Allah Ta'ala. Dua ibadat sa lagu-lagu. Nasabot ka na yung sambahayang. Doon halukal yaon. Sumakawain, pagsumbay, pag-ianon udhiya. Al-adahi long tabang siya, saplag na pakatan. Kurban long singkitari, pagpatisuok pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena in mga kasahabatan niya, biyayta si Abi Ayyub Al-Ansari, hawak tusin na sampul na nalongtain rukun Islam 5 in mga tao Madina bihan magsumbay sila kambing yaon karena in hukuman niya lang sin ini mga ulama sunnatun wajibatun sunna wajibah in pag sumbay sin hayop yalal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na into nasabot kambing, sapi, iban unta. Ini dieta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena aun jima tuhambok waktu biya siya iban kuyag niya imalop para Rasul sallallahu alaihi wasallam sinsung sila magsambahayang biya sin sambahayang ta ini kainayad to lang niya Rasulullah nakapasumbay nagsumbay na kulong ni kaina. Unoy nakita niya sin Rasulullah. Ya Rasul long sin Rasul kaniya. Impag sumbay mo at tibiya kalong niya namihadya kilo-kilo hatago. Hati niya wayrun pahala. Hisiyo-siyo ka mo nagsumbay nakauna rin sin sambahayang palyuid. Hisiyo-siyo ka mo nagsumbay sin udhiya niyo at awalong ta korban niyo balikin niyo. Kahit di tayo maunin, nakauna rin nga sambahayang. Subay mapuasin, sambahayang Eid. Na ini pagpatumtum kato, tanyo sa babaon na maghinang di kato. In udhiya si mga magahadji, makaiwanan, nakatali lang niya, ipagdihil da nila rito hato na pakuha, pasal sindi na matimba kaunon sin taumak tau hamam lakatos Saudiya. In kambing, ipagdihil na pagkahulolaan, wala miskin. Maraw pamini hindi ha kampung. Ayaw kita magsumbay di mapuasin sambahayang tahaylaya. Mayta. Makauna kita sumambahayang di Reinsin Hamakka. Lawi 5 kajam. Bang tasiumbay di in udhiyasin yadto naguno, naghadji sa niya balikan. Sumumbay bago. Sa subay na mga hikaro adlaw ang pakaw magsumbay. Nakumugdan na yung bihad to. Sabang mo sumbayon pa, karon mo hawak to mo, namot hindi man jari. Uno yung kalabihan doon hansin pagsumbay ini. Uno yung hikmat niya. Muna-muna makawa mo in sunnat sin Nabi Allah Ibrahim, sin nagsumbay siya anak niya, riyantian sin Allahu Ta'ala sin kibas, hawak tusong niya nahulhulon in liog sin anak niya, lang niya ama ko ikaw matud ka ko. Ikaw lang niya matud ka ko. Ngita, ito rin paturon, kaya badakala umulong siya din niya hilaos. Timangkiring siya. Ampa niya giyot. Pagtod niya nautasin ugat dapit pababa. Pagbisod niya ugat di hataas. Miuklas
In panganal si Nabi Allah Ibrahim, anak niya na nasumbay niya. Paglingi niya, yaunin anak niya naglilingkod, kiwas na inyaon na liligan. Papadaynahu bidibhin azim. Laung sinallahu ta'ala, yantian namo since siumbay amin labi mahal ka pa Allah ta'ala. Amo ating kato niyo, sunnat dihil kato taniyo, subay na to akarunin sara aturan. Aun siya aturan simpagbisin hayo. Subay mo kitaon, mangyaon deng sipat doon habini mo yaon. Subay siya bukon baliin tandok. Subay siya bukon limpong inipon. Bukon saplong intainga. Bukon pingka insiki. Bukon utodin ikog. Hati niya subay wayroon siya. Sat-sat. Amin kari asali niya rin nga pagsulig niya. Amad to. Sa tapion mo'y matambok din nga matambok. Iban sa lingkat-lingkatwal na. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaugan niya pag-aturon, amo na inkambing puti, ubos aun itom kimukog danha, naglilibot si mata niya. Iban di halingka singsiki niya. Biya. Iban di hatuktuk. Amad tuin, bangway kawakan taputi longbus, na puti, nag-akadiban itom-itom, atawa, iwan na singkay bananwal na. Ingkay na po na itong lungbos. Amo yan, sa subay siya, amuin. Aun kahampitan, sin ikaw rin nga mga unod niya, isab. Sabab sunna ini, pag iyanon, wajiba, likulli, baitin minal muslimin. Tiap-tiap bahay, hati na family, inhang buok kambing. Ngaraing family niya katan. Ayaw, pakari, marawang sapi na yung sumbayon mo. Labi, luba, natudbang siya unta. Hangkan na ingkay ba na niyaon, kaya pangandulan sila sin Allah Ta'ala, alta mataod. Bang maabot imbiya sin waktu ini, bukon hambuk duwaray pasumbay sapi. Giatusan. Unta. Labi namang kambing. Mahita. Imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo in tiap-tiap siyumbay bukon imbistahon kato deng ha mga amal tungbasan sin Allah Ta'ala bat amin unod piyakaon mo. Iban sin pag panaog mo sin duko. Bistahon in bulbul niya. Naisim makakaos imitong simbulbul sing kambing. Misan impungot sa sing kambing niya, kung natan nakaimitong. Hati niya, amo na yun sa laggo-laggo, dua ibadat. Malaggo in tutong basan niya, amo na yung pagsambahayang nga Baitullahil Haram. Hanggatos nga ibinambok wakto niya. Impagsumbay mo, bulbulin itungon. Amo yan mga katawtay manghuran, hakano Islam, murah-murahan, kaayaran na to, inibadat na to. Sabab amo ini mahal ka, dahil nga mahal ka. Patuhan Rabbul Alamin, in ibadat, amo ini sabab hangkan kita piyapan jari manusia, supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waya ko nagpapanjari, hajin iban manusia, bot nalaingkan na supaya sila makapagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Ingkatang kiari kato sin Allah Ta'ala rin kaniya, ipapakay kato, ipag-ibadat, harap kaniya. Biha. Nabangkaw nag-uog, impiyag-uogan mo, baran mo. Wa may yabkhal pa innama yabkhalu an nafsi. Isisi mag-ikot, impiyag-ikutan niya, baran niya. Amo yan, baita kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabihan patawron na to, inamal na to, halukay na to, kaya rihadun niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi mu'idil jam'i wal a'yad liyufida fiha minal khairati 'alal ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan addakharaha liyaumil ma'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin, faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa jahada fillahi haqqa jihadih, sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ila yaumil ashhad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullaha ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga palanggungan, haaga mga Islam, magbuliraya kita niyo, singgin hawabaran na to, hatiap-tiap umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala, makauna rin nga katan hinangon, mangayuk kaampunan harap kaniya. Pag ubos kita, tumunay simpiang daakan, mangayo kaampunan kaniya. Amoy niin sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw, pag anaran, biyak sahon ng ginhawabaran. Mayta, sabab in kita ini anak kapu Adam. In anak kapu Adam, khata, wa khairul khata'in at tawabun. In anak kapu Adam, piyapan jari siya sinallahu ta'ala magkasa, magkalaong, magkaligap. Sipat na to yan. Naingkataan, udyot pamaranantay ni, makahinang dosa. Makahinang dosa ilima, tain sikita, imata, inilong, tainga, simod, kataan ini. Misan yung matatayaon, di wayro misan suara niya. Sa maingat mangudyo-ngudyo yung mata. Maingat yung mata mangirog. Inyan kataan. Dusa pa Tuhan Rabbul Alamin. Nasabab yan, subay kita maayad, iwandaran kita mangayo, kaampunan pa Allah Ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inni atubu ilallahi fil yawmi wal layla mi'atu marrah. In ako bibiyak sa ko imbaran ko, mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala, hangkarumang kaadlaw makahanggatos. In siya iya ampun na sing Allah Ta'ala, nakaunay o nakahuli. Wa kad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Iya ampun na sing Allah Ta'ala yung pardusahan niya nakauna, iban sinaulihan. Wala niya panahinang. Sa iya ampun na sin Allah Ta'ala. In kita niyo, isin nakabayta kato tanyo, iya ampun na kita niyo. Why? Nasabab yan subay na to, adto patauron bang aun dapat, impangayo kaampunan. Labi luwa na tuod inyan amo na yung karukalan, iban, kasusahan sin Iblis, impangayo takaampunan pa Allah Ta'ala. Ba't bang kita imyan astagfirullah alazim, biya siya sin, liyagot simpuddang mahait. Amo timbayta niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab iyasubo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iblis. Unuin, piyagahalian mo, kabukaan mo rin ha. Ipon sin Allah Ta'ala mag-ibadat. Lang niya dua. Amo na yung kalimatut tauhid. Ano yung kalimatut tauhid? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pag naiksaksi, sinuwail untuhan mapatot pagtag-ipunan,
But malaingkan Allah Ta'ala, iban hi Muhammad, daak sin Allah Ta'ala. Bang kita imian daak, nagnaisaksi ka pa Allah Ta'ala, bat in Rasulullah daak, di kita manjari himinang hapag-aga mabang bukunda, napatarang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manjari. Sabab bang mujiyari, ingkab tangan si manusia, bukun labay ring Rasulullah, kakahinang wala nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya mo simpiutingin Allah Ta'ala. Mahita, lang sin Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Adlaw yan, siyampu na ko na kanuin agama. Na may taon gimua, hinang, wala nahinang sin Rasulullah, wala kepang dakan sin Rasulullah. May tayon, piyagtuyuan sin tao. Bukon kan, pamuting pa Allah Ta'ala. Biya mo siniyan Allah Ta'ala, puting mo siya, imiyang kaujukop na inagama mo. Sinayari, pag inangon sin tao, paggastuhan bukon sa kadalta, magsumbay bukon pila manok, bukon pila kambing, bukon pila sapi. Sa wala na hinang si Rasulullah, wala kaya pang dapat. Amod, panghimuting pa Allah Ta'ala. Hikaruan niya, panghayanat ha Rasulullah. Bang kahiminang sinyag, tubiya mo sinhiyayanat in Rasulullah, biya kau sinimyan kanya, may tamula piya sampay, tiapok mo. Si malingkat ya undang sin mga piyang hindo mo. Sapag tuyuan sin tauhinang. Namo yan, in subay halian na to, labi-labi na halugal ini in mga ulama. Makakita hadya kau kakitab-kitaban nila, di manjari hinangun doon halugal ini. Doon ha, Makkah al-Mukarramah iban sin kayo ng lugal. Sampai na rin ha, masjid sin Rasulullah atau ha Madinah. Sa biyeta doon haon, hiyaram sin Nabi Allah Ibrahim in Makkah, hiyaram kulong niya isabing Madinah. Bang unin piyang haram, hiyaram dito, hiyaram kura isabdi. Bihan. Nah, sabab yan, im mga yaon katan, pag ayad kato tanyo. Bukun yan to, ipaminsana kato, simpikilan tayo manakal tabukun. Sa lasa sin Allah Ta'ala kato niyo, pini niya ang papini, india ak niya, hasupaya, ingkatan hibaita niya bukundeng kaniya. Ingkatan hibaita niya ring Allah Ta'ala. Amad itong tayo manghuran sa Allah Ta'ala na muna rin hakatan, kari pa kita niyo magbutas, yari pa in waktu kato taniyo, pangayo na kamo pa Allah Ta'ala sing kabayan no pangayoon, sabab ini aun hadis sin Rasulullah SAW biyayta niya. Diaak niya yung mga kasahabatan niya hawak tunag khutba siya. Pangayo na kamo singkatan, pangayo niyo sa kaino yari pakita niyo halukal ini. Karena yan in Allah Ta'ala nagtataka di si mangayo kaniya. Sa roon doon hirihil sin Allah Ta'ala kaniya. In pangayo, bang nakalamod doon ha amin mapatot hiruhal sa roon doon. Karena ini pangayo pa Allah Ta'ala na bakit magtu. Kaisa niya manjari hiruhal magtuwi sin Allah Ta'ala. Magtup iban sin piyangayo niya, iban sin kimugdan ha amin asal kaya kadar sin Allah Ta'ala. Hikaruan niya, aun doon, suwain mga pila adlaw na tumakad kaw ang pajumato. Atawa pila bulan ang pasya jumato. Atawa pila tahon ang pasya jumato. Inhikatu niya, di jumato maun kay mo. Karena, aun daing hamang panghindua amo pa Allah Ta'ala paghali sing kinawabaran mo, amuin pasal kaya susulat kay mo, in hakadar mo, aun jumakto kay mo hawak to yaon. Pasal sin aun dua amo hasal nakauna pa, nagdugtol sila taas. Laong sin, magbibis sa rabasa ang alis, nag-backfire dito taas. Mustak, nagkugdan na taas, di na sumampay maun kayo mo. Pasal sin, yadto na. Naing kahinapusan, hadlaw akhirat na hirihil sin Allah Ta'ala yung pangayo, sin ipon, na mura-murahan, kapag barakatun kato taniyo, in adlaw na to ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Abiya na sinaki, pagpatumtum, pagbalik-balikan, paamuhon na to, in kakahinang na to, patudyuhon na to, maun pa amin kakahinang, piyag naiksaksian na to, patuhan Rabbul Alamin sinway kahakaron na to, hapag aga maruka indeng haraak niya, pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang unurain kaya baita niya roon na jaketan niyo, inwala niya kay baita, doon ha, misan pabinin sinapo na to, kato tanyo hipapahinang, ando, tangkisan na to na yadto, murah-murahan, in kita niyo, yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta, tiyukbal pa kaniya, in, piya ngayon niya, iwan amuin, makalamod kita niyo ring mga makainom sin tubig. Laung ta al-hawd atawa kausar, dihil Rasul sallallahu alaihi wasallam, karna inyad to, bangkaw na hinang daig sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na makapagsawsaw na ko iban siya sin mga kataan, dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bakit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.